Ladagi wengno ya kajing kerjaan ya kan iga sorkar no problem ban leave ya kan suspension bara believe suspension la se kinna bani la naka Congress party ka jungi aja bulai Meghalaya Pradesh Congress Committee hakasngining kong kalaong bakilong ki bakloy ban wengno ya kajing suspend ya ki sangut ki MLA jongka lada ki wengno ya kajing krishan naka sorkar MDA habakran bat kilat pathay kubor working president uba PNCM ulaong ru ba menta amtang ki sangut hendrewat kitu ki bami kham hashwaru kilat don kajing kulmar jingmut habakiyo i ya bon ki jingkala जिसने ujung kiri ki MLA ki basha suspend lada ki wengno ya kajing kerjaan ya kan iga sorkar no problem ban leave ya kan suspension bara believe suspension la se kinna bani la naka Congress party ka jungi aja bulai tenre lada kin wen ya kajing kerjaan ya kan iga sorkar question ban leave ka suspension bukan khamya ngapai ndai tangkini bapli kiba mi sanmut ki jungi yakin par gitu ba mi ahmad lu menta kila babi kata kata jing sisya kata ila snap baharu bistoi bagi babun la second line na UDP nagi parti ya gini sanmut kawan haju bagi la babi bagi mi kerki naka kongres te ban lai sya ka am admi tengah thai pisutoi kongres ka orang ni ka simpor dagi bun senam bopai ba pedang bagi itu ya sembol juga aktif pada dia ideologi juga parti tekam dia basuk ya ka am admi bahkan suthet hang ni bar kam dia basuk ya kiro bar sujam kerki na marba yo ki babe ki bajom saka TMC kumbalong menta hadin begini ki jia barok kim long sif bat secure na kini ki parti ki badan ka ruling government hagan ka ruling MDA kadau galong one issue after another issue te haba ni ki jia bara ko nya thai bisu thoi few MLAs ase kumkalong menta kita lagi bakwa ban yele naka Congress party tak bagam long tu early ban discussion